Hello, hai menajo lai sangyut association majigna kelomai jalamui 2022 kumga anui Bauhinia Blossom Festival makana angga pangi sebja anui ngida gule anui ngida rabiga anui hai menajo ratsagai jalamui misiki nama mihoji ma makana Assam Manipur Nagaland anui ko ma anui je malai jaju hai mera tu wang raga kugai jalamule Sena begini anui cira ba ngapa makanya Bauhinia kasih bilang ga anui cira bahangga ngapa aja anui go history makanya anui jeme haram him loga ngapa sun sadlu ja anui haram him nei haram him jeba loga ngapa pa ram ja aram nei aram hang nei ja him ke jeba loga kiki ba anui ngolu le anui jemram kasih ga ngapa ja anui ngolu deh ije gina ngapa aja anui go history makanya anui hangya marking tu gaya ba anui ngap thodi ba kale jeba anui ma chime ne research tu jeba mchai suja anui hangya thodi ba anui teru huira ba hangje kana anui Bauhinia Blossom Festival anui phung jeba mdre jegna laisong yot association lam jegna hai mana chira ba hangara ngai mi lamoi pakna bete ja anui jema helai ni kahingi bitingga kara tingga anui helai kai ko rangga kahingi bitingga anui limja rang helai harong thajba mloga ngapa ai rai luja hanglu limga anui mapan rojbam ne ngapa ai pa ja pelui iberu no makcha primdu ibe kole jana ai misu te kring be kole jana po ngapa ja jemra ma hangya misi ikan thaba ngoi luja primdui peluidu ibje gana hai manan chajbam ne jana saram ko gna pida da diga khame ki makana english na rang da diga ai po nga pa chu ja tree orchid jedu kule je gna pa ja kung pa gum ja min rai ka sang ba ani ngolu le jana nga pa chu na scientist me ma chim ne research te jba me chai su ja ai ja government do ma chim ne do chu na medicinal value kaseba po nga pabang du la mule anui je mule chuna nga pa aija anu use te jba meja nam lo designa lokat kene midaga mi bong sianang ba mi daga hare nang ba na loose motion chigo me gele ja nga pa aija pege siablu ja tawlu ja ru le pdui ja ni sang bang le ko ja first aid te ja ni chuna use te jla mule jana nga pa aija anui medicinal use rene makcha anui gineuga betinga kara tingineuga betinga pene bo perai ba pene kanchia pa tender leaf chipora manui gineu tezu anui lang tulu le jana kara tinga nga paja pa ko le makatale na chai prei ja misering ga ja gray magana hamui metinga nga pa aja pa betle jana nga pa ja kadai peri hamro ga parring ai bi jegna jemna ma ngolu da misui iba dana pa ngolu da misui iberu no makcha ani kara tinga kazua ja kagi lang te jaba metinga nga pa jegna ai pa le ja ani higine te ja lang te le pene ju lang te le chirin makcha nga pa ai ja ani hangya primdu ika sang bele dana misi sai bitinga pa ka le dana peneuja tepok tingga lum betingga mikuzui kanang betingga anu hangga peneuja pugu set ika sangkole pakuzui ika sangkole jena nga pa ya badaga pugu belu bamja mapla nala mule na nga pa apo lam ga sa nasa dusa kamlak la mule lesu chi se la biga anu chira bahang jegna nga pa ja karating ka hege betinga na peneuja ngai kam lu ja mi hangga ting che pegale te pok ting lum betinga ting chele lak betinga anu hangga kuzui pegale ijegna nga pa aizana anu miki taigido lingai lu ja kara ting che kanang betinga pene ngai kam digu dana lum beting ting chele lak betinga pene kuzui ja anu bangdo dule ijegna nga pa gu jemona mene te do diba gu belu bam ja anu nga pa ga anu ngoru dle dana nga pa ja nga pa ja ma pung ring beka dana nga pa bangga jemna ma kheujan zak jaba mloga nga pana jina chu choni gai ba nga pa bang phe bet keu ja jemna kau ja accident pa kai ba nga pa bang na hazam ba pa kai bu ani nga pa bang ga ani ai je ga ja ni da ga bang su ani
ma do accident pakai ba anu chi ma le si je gna pa ja jemna ma hangya value bam ba jemna jemna ma chu chu ani mak pa hing bang pa zai I ko le ka se bele ja anu ngo pa le zaina hang sa mena handicraft te me haba siam te si me zaina ma siam ji me kluang thui chi ko me handicraft te chi mena ai nga pa ke ka chi be pa pe jena siam lu ja ma kana ten siam lu ja thui pi gum ba zaina thui ku gum ba chigu maramle handicraft le ja anu use de le jengna nga pa a ja na anu hangya to I ga sang ba ja na pe hi ko lon sang ni ga nga pa ja anu te de bam le nda ching ma ma chi mang khan du de na chu na ka di chu biting ne du nga pa a ja anu hangya to go be lu ke sang le je ba rang ai de jengna anu in my license youth association mena nga pa ba gu nga pa ngi makana Bauhinia Blossom Festival I just bam ja anu inji kum do te loi tle jana success te mi sang lai hai na ne mi sui le parim ba du chi do le hai na ne ning to le nai kum le ja nu hingi mi ngi ra nge ning la mu le ji ne ke le se me le ne ngom le ne ai nga pa ja tho le makana de pere ga ai point ni pong pa ja ai ja tho sing le ka che ba se ga lu le ne ja hai na me go 2022 kum go Bauhinia Blossom Festival ga hai na wa lo hai na jo anu welcome te la le chip jarang le hai na jo krunda